بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. تماشاوان هیجا شباب بخیر. نرینا راست دست پیکر راستی عیدا قربانی ملپاش هشت پیش عیدا قربانی امجاره کدن عیدا تمام تماشاوان خواه پیروز دکن. تماشاوان هیجا دروجه ویده البت مجاره هری مهم مثلا غازه و لغازه عیدا قربانی دجی قطعام و کمکجین رژیم سیونیست دوام کرن و خیری و کشتیا گمیا کو جبو آلیکاریا انسانی و جبو کو هشیاری کی بده دنیای بر بغاز دچو آلی سیونیستان و هات دست سر کرن و کسین اکتیویستین کو بر بغاز جدچون هات نگرتن آلی رژیم سیونیست و مسئله دروجه و دیه گلک رایدار سر مسئله خبر دادن لی جبل شرمزار کرنه پیش و تشکی گاوه کی نایاویتن اف مسئله میسری خبر بدن هر وها لامریکا پشتی نخوشی و گنگشی نابین ترامپ و ماسک لوس آنجلس حادثه و بویر درکتن امریکا هن بویرین کو لشکرجی عسکرجی خبردان ناو شهر ناو واجر اف جی مسئله که مهمه دوی مدرسه خبر بده پروردهی دما 2024 و 2025 ایدی بداوید و هیدی لسر مسئله پروردهی جی ام ایراد خوازن چند گوتنا چند ام بیجن مسألة خبر بدن لأولاد پروردهی دجی گلک مسئلین مهم هنه و داوی جی گر وقت مبمینه لسر پیواجویا ترکیه به ترور و حال نوهاته کرن ترورسوز ترکیه کب ترکی دویجن ترکیه به ترور کش تروری خلاص بوه اف پیواجو چواده چه بکی جان آلی وید چه اما تمام دربار وان مسئله دا پرسه خواهج برز محمود امین اولو پرسن اندام لجنه اداره گشتی یهودا پاره از بینیم خیراتن نه خیره دادن به نام نصر خیره به انشالله خدا خیره بده و خدا جوار زیبه مسئله غزه ام خوازن سری خبر بدن اول دوی مسئله ده هدا پارجی و برز زکریا پجولوجی گلک جارا هم لمجلسی هم خباتین خوی سیاسی دوی مسئله تینه زمان لی اول محادث پیبکن ایدا قربانی ده جی رژیم سیونیست بین آور قطعی آمین خواه کمکجین خواه دوماند لهم بر غازه یعنی اف مسئله دماکو ت حقوق انسانی ده حقوق ناونتوی ده جیه کی جیر نای دیتن و لهم بر ویجی تدنگ در ناین رژیم سیونیست به کمکجی و به کمکجیا و ها نیزی 2 ساله بردوام دکه چه دخوازه بکن مقصد اوی چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم بریادشتی سلامت کم لتماشاوانا بسر 20 ماه قتل عام کی مظن لبرچاو دنیای چه دبل نوا غزه عرض غزه دا یعنی تقریبا خوندا 400,000 متر خاره کد بیجن 400,000 کیلومتر خاره ساحه کی و ساحه الپیشاو و لودا دورا 2 میلیون نفوس هبون بریاو قتل عامه 20 ماه دا تقریبا بحثا 5,000 6,000 انسان هاتن کشتن دوی قتل عام دا سوژه کو اسرائیل هانیه راسته فعالیاتی وی در تاریخ دا کسی نبیستیه صحنه کریه و نهاتیه دیتن و لبر شعب دنیای نقل نیاین تید به و تشتی فعلی کو دکه روز بروز انسان دبی کاجوی سوژی مستر daha مستر سوژ گلو چه هبه روز بروز سوژ کی daha جه مستر شد کرد ساجی دنیا جرا بیدنگ مایه کور مایه گر مایه لال مایه ملت دنیا خلق دنیا بله رادبن پیا دنگی اخ بلند کن در تن میدان القادا خوزن انسان کو رای دارن انسان کو مسئول دولتانه اداره‌وان دولتانه خوزن غیرت کی مداخله کی یا جی girişime ki jwanwara rastî fakat ew beklentiya ku insan dixwazin bîtulû ji te dewletî ew müdaxeleka ku İsraîl bi dest sekinandin wê qetlîamê bi destê wî bigire û bida rûniştandin
maalesef ne rastlı. Yani kes ve ki nake ve cesareti nişan nade. بسبب کو امریکا پشتاوی دیگره بسبب کو دوله اروپا حتی ایرو پشتوانتیوان کرن قتلیامی کو کر یعنی زاروکا کو د قوندا غیدابون د مال وان دا بمبا کرن جنراویا جویا دا برچاوی خور راحتی کشت لخسته خانه بون نخوش خانه انسان کشت کسی دنگی خونه کرد مکتب انسان خست کسی دنگی خونه کرد آمبولانسی کو نخوش هاد برن دهانی لوان خست ریش سروان کرد آمبولانس انسان دا آمبولانس دا قتل کرد کسی دنگی خونه کرد دویلا یعنی دنگ کرنا وان ندان سکناندن د کلیسا دا انسان خستن انسان کو خود پارتمن کلیسا د کلیسا دا انسان خستن دی ساجی کسی دنگی خونه کرد İnsana doğrulan peşandine o vanzeft kerin doğrulan nailen biraven ne delen biraven biciki deharin o ne delen insan xorunu kedavan bigijevan kulübe der berçina ya berçina bimrin ya bomba baran ya bimrin ve her avay yani van insana destevan dane luan dorate girtin o katliamın her şekilde devam ki a davi insanı ko yardım eda sekine leviye yardım sekine konvoy halinde Erişi servandaki agir bu anda da divarine van şavitine de konvoya da. Di sadece dünya denge hunake. Ücdanı insaniyet indi van tışta tahammül nake. İnsane ku beje az insanım. İnsane ku beje az hevaltiya ve zulmü, katliam ve komkujiya ku te berçavi insaniyeti te rastli, berçavi insaniyeti te rastli. Evyani neye kabul kiren bevi avayı insane ku dxozun inki hareket abikin. Herkes be آواکید خوزه وی مسئله بدار خیل بده نشانه بده دنیای کو اسرائیل بده سکناندن امریکا بده سکناندن ev keştiya ve paşe nave Medlin ku der Katar'e öjü be amace be hedefi der Katar'e beriya Medlin'i de nav haberdane ve de persek ha jumre çebu hadi em bi zamaneki fermi bi zamaneki resmi em haber bidin ya jî em bi mefkureyeke حقوقی خبر بدن. بله. سازین ناونتوی هنه. ام بیشن uluslararası ceza mahkemesi küjera dibêjin lillah heye adalet divanî heye û em bêjin yekîtiya milleta heye yekîtiya Avrupa heye yekîtiya Araba heye yani van saziyê ku di seriya dewleta dane û hember هن جارا ام بیشن دولت کو تجاوز هنک سینورات کن هنک حق دولت دن دکن دست داویجن هنک مؤیده yani هنک مؤیده برید کن و جبو ام بیشن وان دولت اب پاش و بکشن یا ام بیشن امبارگو داتین سروان یا ام بیشن mesela Rusya و Ukrayna da وان سازیا هنگاوین دیتبار آویتن جی Dve meselê da van saziya gavên dîtbar avêtin ya neavêtin ya jî gavê ku davêjin ji bo muhafazekirina ew saziya wan be jî li gor we van gava têr dikirin pêşerojê de wê van saziya bi çi maneyî bi çi awayî xeber bidin. Van saziya ku dibêje rûjreşê dunyayê ne. Yani rastî viya nîşan da ku li dunyayê قوتات تنبه اگر خوی قوت نیبی خوی هز نیبی چه به براوه کسی کو لهمبر زورداریا دنیای بسکنه تنه yani lehember zordariya insan edineka zulma insan edineka ancak kuvvet hebe. Hadi Teala jüve bunu Müslümanlara bir emir kire. Gote lehember wan kuvveta xo hazır bikin. Bi avay اوانه کو نیارتیا و دکن و نیارتیا خدا دکن اوانه کو ون پی نزانن نیارتیا و بدزید کن برا بترسن جوه اسرائیل قوت فهمت که اسرائیل البته دنیا هنک دولت گاوا آویتن هنک خبردان کرن هنک دیپلماتیک تکلیه خور را کرن خود کرن اجبر سیونیست خود کرن یعنی سیونیست جوان تشتا جبو کوفه کم کشی درجه بردن جبو و ظلم و وحشت درجه بردن جوارا اوانا اکنینه بقیمت نینه اویا وانا ده سکناندن تشتی کو وام ده سکناندن قوته تشتی کو وام ده سکناندن هیزه
گره مسلمان دنیای قوتا خو توب کن بگیجن هفدول رونن بیجن لبر چاوی دنیای لبر چاوی انسانا نقل نیایی نداد آوا سبیا کو بکوجن سبیا بشویتینن پیرکا بکوجن اختیارا بکوجن و تجی که اولاد انسان را تنبه مسلمان را تنبه اویا اندی شرف و حیثیت مسلمان کتیبن پیا گره هر کس جبو شرف و حیثیت مسلمان بلند بکه شرف و حیثیت انسانیت کتیبن پیا جبو شرف و حیثیت انسانیت بلند بکه تکرار گره همو انسان قوت بگجین هفدو والبر به قوت بدن سکناندن جبر بیا و کشتیا کو درکت ریجی سر ناوی انسانی یاردم درکت ری چو نزه حتی 100 میل گو نزه غزه بو وان açık deniz kucera dibêjin uluslararası sahane navnetewîne ku heqê İsraîlê tune ku müdaxele bike jî dîsa jî li ber çavê dunyayê weka ku tinaz temamê şerefa dunyayê bike bi temamê şerefa dunya a Müslümana tenê dewêlê Müslümana tenê bi temamê dunyayê tinazê xwe dike û şerefa heysiyeta wan dike bin pê dîsa jî kes xîret nake ji teresiya xwe dev jê bernade ranabe serê xwe nakin nabêje tu bi qanûn û nîzamê dunyayê dileyzî bi şerefa heysiyet û dunyayê dileyzî bi insan heqlerî dunyayê te tişkî neiştî li rêya de tu nizam û intîzameke madem qebûl nakî em jî awa te vê feeliyata te qebûl nakin em ê werin em vê keştiyekê em ê derxin rê em ê fîloyê û savaşke mesîya em ê pêra bişînin katil mêrvî were lê xêja katil mêrvî were zevt bike îja bi vî awayî gere Müslüman bikevin rê gere temamê însanê dunyayê bikevin rê ku şeref û heysiyeta însaniyetê ji xelas bikin ji bin piya yoksa ev heta İsraîl vê zulma xwe dewam bike vê wehşetê dewam bike ev vê komkujî vê qetliamê dewam bike heta van zarazar û qîreqîrê sebiya li Gazeyê bilind ve asîman bira însan bizanvin ku ti şeref û heysiyet ji însaniyetê re nemaye dixwazî bira alîkariya Gazeyê bike dixwazî bira alîkariya Gazeyê neke dixwazî bira li mala xwe hayawî ji Gazeyê hebe bira hayawî tu nebe kim ê teresiyê daniya serê xwe însana hemû însana li ber İsraîl Amerîka kim ê teresiyê dane serê xwe pêl kirine herkes dibêje mira çi herkes li mala xwe rû dine herkes ewka xwe dixwaze ema ewlahiya xwe muhafaza bike bi wî avqasî fakat şeref ve heysiyeta insaniyetê îroj her tiştî mühimtir e însan heta ku bi rezîlî bijî bira rokî bi mêranî ser şeref ve heysiyetê bira bimre ji wê bûne îro li ser vê wehşet û qetliama İsraîl ku dewam dike li ser vê barbariya wî li ser vê nobrantiya wî qebadaytiya wî li ser vê zulmkariya wî ji ber ku hember vêya însan herkes di ciyê xwe da mesûlê hereketekî ye ê ku li malê sivîl e mesûl e ku en azından li hember wî dilê xwe da wê mücadele bike bi zimanê xwe wê mücadele bike ê ku rayedar e yan jî yetkilî ye îdarevanê dewletê ye ew mesûlê meqamê xwe ye ku wî meqamê çi yetkî dide ki wî yetkiya xwe li hember vê qetliamê vê komkujî bixe rê ê ku memûrekî dewletê ye meqa xwe meqamekî ye ew însan wî meqamê xwe muheqeq mesûl e ku di vê rêyê da dêrz bike di wê mesûliyeta xwe bîne cî a ku nebe jî en azından em sıradan vatandaş olarak em dibêjin ya qen nebe hevaltiya İsraîl ji bo ku hûn nekin malê İsraîl neslînin nedin nefroşin malê ku hevaltiya İsraîl dikin ji bo boykotê qene destek bidin maalesef însan ew qat teres bûne ew qat bêheysiyet bûne haşa ez bêjim li qarşî temaşevana vê gotinê naxwazim bêjim ew qat jî bêşeref bûne însan li qarşî boykotê bîle dixwazin boykotê xera bikin ji me ra çi dibên behsa İsraîl ji me ra çi behsa Gaze ew qa însan ji rê derketine ew qa fehş bûne ew qa ji însaniyetê derketine xusûsî diçe malê İsraîl destîne ji bo ku rêya boykotê bişke ji bo ku boykot bi serî nekeve mesela boykotê da yani em mesela xeberekî di ajansa da derket raportorê Yekîtiya Milleta ya jî neteweyên yekbûyî çawan binav bikin keştiya ku ji sanayiya sîleha re malzeme dibe ya rejima Siyonîst li lîmana Tirkiyeyê anha sekinandiye û gazî bal Tirkiye dike BM özel raportörî
ناویجی از در خم کنه ببرا موی خبر میجو خوان یعنی مثلا ام بیشن رایدار و شرمزار کرن و هنگاوین ام بیشن جبو سیاست هنک او هرسا سیاست داخلین هنگاوا داویجن یعنی مثلا ام بیشن دوی ما تکلی خوی سیاسی جه خود کر یا جی ما تجارت خوش صدی 20 داخست یا جی فلان معامله فلان ürün دی امناستینن ما تجارت خود کر لبله yani دو مدیا جواکی دید نخوشخانه کونیای شهر hastanesi کدویژن تمام او جیه کو کانتینو و تشتاوی بفروشن نخوشا تبان معامله کو ای بوی خوتینه yani daire fermi de daire resmi de van tiştagava kutene ditin ev xeberdan u hersu u ev şermezarkirine rayadar aji te mane ki ifade nake berhev naçe xeberdan ve eylem nevekevin beli aynı uysa yani Türkiye denge xub bilendike car bicara zanen ser o komar car bicar xeberdanê sert şidike adilî wî nizanin adilî wî xweda zane fakat tiştê ku aşîkar xuya dike meriv zane ku ji vê qetliamê ji vê ewkê rahatsiz e yalnız ez ne endamê partiyekî ez wetandaşekî ez vêya dipirsim ji serokkomar û ji hevalê dewletê evê hikûmetê îxtîdarê evê ku bi hikûmetê re têkiliyê wan hene yani wê da ewka wan heye wezîfê wan heye bira ji vêya cewaba me bidin hûn ti tişkî nikaribin bikin Kevin nikarin evanê ku li ser navê İsrail ji Türkiye rabûne çûne İsrail qetliamê dikin, kuştinê dikin, ji İsrailê askeriyê dikin, evan zulm û wehşetê diçin li wê derê wezîfa xwe bicîtînin û tên Türkiye dîsa hayata xwe normal hayata xwe dewam dikin. Behsa 10,000 insan dikin, behsa 12,000 insan dikin. Hûn nikarin van insana derxin qarşî mahkeme. Ji bo vîya jî xê ku hûn vîya bikin, hikûmet vîya bike wê Amerîka bi ser we de were, wê İsrail bi ser we de were. Gavekî navêjin. خیرت ناکن یعنی تشتی کو خبردانه کو دکن اره تمام خبردانه خوشن خبردانه باشن فقط مسئله خبردان نی نیرو خبردان گاو خوب باویجن لبر و ظلم وحشت بره هر تمام دنیا اول گره ترکیه بریا هر کسی وی گاوی باویتا ما وک پارتیه کی باز نزدیک 2 ساله من قانون تکلیفی که در مجلسه او قانون تکلیفی هیچ مجلس سکناندیه نایلن و در روجه کو لسر رای بداین چما سبب چی یعنی چما و نایلن اوانه کو چونه غزه چونه سبیا کشتنه اختیار کشتنه پیرکا کشتنه و در انسانlık سوجی کو بنا ortağı وی سوجی و قتل عام و کمکجی چما و ناخوزن وان insana در حق وان قانون داره کو بین جزا کرنه که چما و انسان تین ترکیه تکرار هجیانه خودمون کن چما اون دسپیرن وان محافظت کن وان وقت شیرن قطعی نبه ایرو اوان کمکجیا کو دکه بچواد که بجتات که نمیسا اوان جتی اون تب چنه آخریاقتا کو آذربایجانته دکور دا درباز به عده ترکیه دا درباز به که ترکیه نکاره قارش آذربایجانه بیجه و لوجستیک اجرا دوام بکی ام قبول ناکن کاوش هفراد گو ام دو ملتن یک ملتن دو دولتن کون یک ملت بن کون هر دو یک ملت بن چوا گوتنا و بوان را ناشه یا وان جوارا توصیه کی نکریه شیرتا کی نکریه یا جون یک ملت نینه وره یعنی اما پترول آذربایجان دیرک چه اسرائیل بله و در حق تجارت داشته هر رو دو رو سپرکولاسیون کی در تراسه تشتکی که مرف جه شبهت که یعنی شبهت کم حق منه به از شبهت کم که ترکیه لیمان ترکیه دوی آوایدا جه اروپا جه دوله دنیا تن لیمان ترکیه malzeme خو بار دکن و دیسا دشن اسرائیل ترکیه در حق وی داشته قامویه تطمین نکریه هیچ تشتکی وساکی قامویی کو بیجه کسین تشتکی واقعیتنه مربی امین نابه یا راستی یعنی جبر و دروتی من بیجن
جبر دروتیا و دنیای تمام مسلمان دنیای رایدار نوا مسلمان ها قامویه کو یعنی دولتیت کلیسیه کو نوا مسلمان ها دانه سروک مسلمان ها کو لسر مسلمان ها رونشتنه و لپی منفعت دنیای نه جبر دروتیا وان اسرائیل آوات کار دوام بکه به ظلم و وحشت به ظلم و وحشتاوی نکو اسرائیل بقوت کار به ظلم و وحشت بکه اسرائیل نکاره به حماسه سری درخه یالنز دکاره سبیا بکشه به بمب بار د طیاره دا بمب باب سروان فسفور باب سروان و آگر باب سروان د چادر دا انسان د قوروغ یاردم دا و انسان بکشه بیاد کاره بکه نکاره به حماس راجی سری درخه لبله قتل عام کد که جسارش کید سینه ترسیا مسلمان سروک مسلمان سینه خوزی برا ناوی ترکیه باد خوزی برا سعودی عربستان باد خوزی برا مصر باد خوزی برا سوریه باد خوزی برا عراق باد خوزی برا اردن باد نظام لبنان باد کید باد بیلشک عرب ملکلری همو ناوی اوی کو سروک مسلمان اجبر کو تمام به ترسیل هم بر اسرائیل دنگی خو نکارم بکن نکارم حرکت کی بکن نکارم بپزون جبر و اسرائیل و اکو خو راحت دوام دکه یعنی اویاجی و ترسیجی جوارا بیا عدد دمکین ده انسان کوهین دبه دمکی بیسا دوام دکه کشتیا مادلینی لدناو بحرا سپیدا سینور ناونتوی یعنی نه سینور دولتی کی ده مداخله لحاظه کرن و دوی کشتی ده دوی گمیه ده گلک همولاتی دولت هبون مداخله لحاظه کرن هدا پر برز زکریا پجوğlu teklif etti ki دوی بلا فیلوین کشتیان برای کevin رایدار جبرا ریوکن جبو وان فیلویان و حتی جکیجا دولت در کevin و سریده ترکیه‌شی برا کشتی شر یه حربی اولهیوان ساز بکن و برای کevin هرم بر بخازه یعنی هذه حتى وقا وتوركي لهمبر رجما سيونيست نشان ندا ومداخله كالشكري جي نكر جالي حقوقي وجي تشترك بسر نكت ريك وهافت ك هدا بار بوي مقصدا ويتشيه مقصدای belli yani evan gemiye alikariye ko düşün insaniye ko jbirçin adamren insaniye ko nan nagi jawan sabi birek zarok ve brindar tevvega de khalay dane yani خلايا برمزنه يعني ندي تنو قوتن ناي قوتن إنسان نكاره تصوير بكوي خلايا جبرك عم تيريه دانا عم نزان خلايا وانشي برشي بنا وانشي يعني جبرك عم درحاتيه دانا عم نزان أو تشل وحشتكي دجيانكي بريشان دا وحشته دوام تكل سرسروان يعني جبو كوي خلايا سروان بدا سكناندن إسرائيل نايل ياردم هرجمارا آليكاري هرجمارا نان هرجمارا آف هرجمارا به تن سیویل گمی یا کشتی بجه به چوناوی ترناکه چکا هره اوی دست به دستر قرصانه غیر مشروع قوتکیه هزیوی غیر مشروعه یعنی قصکی بری تگو اولسار آراسی حریما کلیه حریما ناونتویه نه دولتکیه اسرائیل بخود ذاتن نه دولتکی مشروعه یعنی او غصب کره اشغال کره سینوری ویتنش خو دولت نینش خو قرصانه چو دست دستر انسانه و روان ده بر مخاره خو بر ناو جیه کو وکاوی قرصان ناوا خو به وی آوای اکا خو قرصانتیا خو دوام دکه دست دای سروان فقط تشتی کریه به تا آوایش خو ناوا مشروع نه بام اشغال کنوی غزه نه بمبال کنوی غزه نه ایریشاوی سر غزه تشکیوی مشروع نینش خو تبی ویا جبر کو اسرائیل و او که جسارت نسلینه دخودا و جسارت نبینه گره دوله دنیکات خوزن کش غزه را یاردم بکن آلیکاری بکن اگر برا دلیوان به غزه ایواوه برا گمی که حاضر بکن کشتی که آلیکاری دیده حاضر بکن و بشینن بر غزه ده ریا دنیزه دا برا بشینن بر غزه و پیرا سواش گمیسیه خوشی پیرا بشینن برا محافظه بکن کام بنرن
kuştuna sebiya u kuştuna askera ve kevduya kabra binen. Katkarın ve çağa cesaret bikin bu van harekete. Benim gemiye madlen işte ku İtalya derket hata der hoca da ne der hoca da giyişte bergazze bir tane mamay sebiyat ede bu. Beze sebiyat ede bu. Proteze nexweşat ede bu. Jibo ku wane ku sakat bune sebiye ku sakat bune proteze wan destu piye wan. Evan malzemet ede bun. Keştiya ku dibêje ne keştiya ki wisa bêjî pir keştiya ki wisa qayıkekiye. Tekne cerad ben aslında. Livan dara li ser barajı hene ev. Yani wisa tiştekî biçûk ama tiştek ku ama qanda ku dikkata dünya bikşîne vi awayê vê abrayê xistibûn. Lebelê dîsa jî İsrail hat dest da serê. Ne işte ew jî bigîje wan. Bêje çend qutî mama destê wan dabûn ew çend qutî mama jî nayê le here bigîje wan. Gere sebiyan ilaç birşîne bimirin. Ya valla indi yani ev yetkiliye devleta, sorumluye devleta yani çava xava wante az pê nizanim. Çawa dikarin rûnê nam bixwin ez pê nizanim. Çawa nav zarokê xwe da rûdinên ez pê nizanim. Aqlê min nagire yani diviya. Ji aliyê Afrika hin dewletên din hin konvoy dîsa derketine rê li gor hinek em bêjin agahiyan nêzî 7000 insan û hinek aktivîst dîsa bu konvoya derketine rê ji bo ser Misrê de herin ber bi Gazê li gor we ev wê bi ser keve yani ser nakeve. Ev herin derê refahê hikûmeta Misrê wan bide sekinandin bêje ji pir ve nikarin herin. El wê derê bisekinin. Tişkî naçe serî. İsrail kuvveti peva tişkî fehm nake. Gere îro Müslümanê dünyayê kî dibe navê Türkiye, navê Suudiye, navê Misr, navê nizam İranê. Kuvveta xwe hazir kiriye bişîne ser İsrail ve. Fîlo ve fîlo, savaş gemisi, savaş gemisi, uçak ve uçak. Gere kuvveta xwe hazir kirin herim ser da. Yani İsrail vê katliama kuştina sebiya nade sekinandin. Milleteki tasvir bikin, binin ber çavê xwe her ro du ro cenaze namaziyê xwe li mêja cenaze dikin. Her ro du ro li mêja cenaze dikin. Rojê bi seda mêja cenaze dikin. Ve 20 mehev mêja cenaze ji eka wan naqede, ji memleketê wan naqede. O tamamê dünya lê seyr dike. Herkes dibe birad aman ez dengê xwe nekim birad ser mi daneyên ha. Nizanim aboriya me zarar bine. Aboriyata zarar bine. Ed nekad ben siyasetamız zarar bine. Ed nekad ve politikamın peşeroje ev zarar bine. Ed nekad ben zam nükleer evkamın ev zarar bine. Xebatamın ev zarar bine. Ed nekad ve zam iktidaramın ev zarar bine. Canımı koturma iktidara veki. Hatta van sabiya ben koştun ve şırana yani. Boş. Tevr. Tev kapandın. Ki dibe beraber. Jmara kes bula çeroka nakoyne. Kes biraz mera van xeberdane be Hamasi xeber nede. Hatta sebibin kuştun ciye ku sebile ben kuştun ki ne siyaseta van, ne ekonomiye van, ne nizam nükleer programiye van, ne nizam tişteki dine ka. Ekid be brave. Hemmu. Tık kıymetli bab dilem peratine yani. Yani mesela halayı talukek gelek mazine yani carna de ajansa da em hindikin dibinin zarok jibirçina dimirin yani li Gazê çeng 1000 kilometretine û zarok jibirçina bimirin yani 100 sal berê van erda tev dibin hükmê İslamê da bû hükmê Osmaniyê da bû îro em bêjin dewletê derdora milletê Gazê dewletê derdora wê rê ku rê çûnê pir hene. Mesela em bêjin Suudi Arabistan 2 milyon insan çûn hecê. Cana festival çêdibin bi milyona insan diçin dewleta bi hevdûre em bêjin têkilî dikin. Ji bo siyasetekî em bêjin serokkomar here dewletekî bi çend teyara diçin tên. Yani dünya ka îro ew ka pêş ve çûye teknolojiya xwe, bi silahê xwe, bi hêza xwe, bi ekonomiya xwe û li pêş çavê milletê di kêleka me de ew ka însan ku bêne kuş heyata xwe hin dadikin û di xelayê de ne eviya yani ji bo me talûkeyekî gelek mezin e. Rûreşeya insaniyetê ye. Yani van meselê wiha
يعني اف مگویا سریدا شرف و حیثیت انسانیت که نه بن پی اوان مسئله وها به 1000 سال بری الوان عرضه آنجا چه بونه دوی دنیا مدنی که بحثا مدنیت دنیایت کرن بحثا پیشوشون دنیایت کرن بحثا انسان حقلاری دنیایت کرن بحثا عدالت دنیایت کرن دوی دوره دا وانتشتا که برچاوه انسان چه بن و کس اندی بویا که جروجه بیچ کتیه کس بحثا وان جنا که اندی اکران تلویزیون دا کس اندی وان خبره جنا خدا ببینه نه دیتنج نشان جنا دادن اندی جروجه با ملت کت یعنی هر کس اندی نورمال سرادان تشتکی چه بون اویا رو رشیا انسانیت یا انسان حتی هب اوی رو رشیا لروی خدا انسان کو بجی خوزی اوی کو ایرو 15-16 سالی به بلکه 6-7 سال عمرت نکاش جمع تر بکه پیش پیمدا دوام بکن کو خدا عمر بده یعنی اوان انسان حتی هبن او کی ببینن وی رو رشیا ویا ببینن و وی او کی جی محقق اوج وی زاروک وی ملتی درنیجی تورنه وی ملتی اوی داره اویا اوکاوی غدراوی اوی تعداوی اوی کو ناچاربون آوان لبر چاوی دنیا اوکا هوا رو قیرون زارین دکن و انسان بیدنگ نورمال سرادان حیاتا خود دوام دکن قوه که تشتک نبیه هر کس سر تیریا خو جیانا خود دوام دکه بی قید بی لال و کر و کور مانه جوی مسئله را جوی کند کجی را جوی وحشت را جوی بار کنه جوی قر کرنه را اویا اوی دزاروکه وی ملتی دا داره ادوان دا درنه زاروکه وان دا زاروکه وان دا درنه تورنه وان دا اوی داره نه ملت مسلمان تنه تمام دنیا اوکی ببینه و غدراوی ای ببینه محقق سری وان دا مصیبت ای وره 1000 سال بری مگو وان مثلا 1000 سال 800 سال بری مثلا مولتین وی مملکتی دورا فارقینه و چاقی دگرن ایرو کدوم سیلوان دورا فارقینه دور پیش دکن دیسا جبوکو وان تسلیم بسینن وان محاصره دکن و نانو آف لسر وان تی برینه و قاندا 2 ساله دور لوان گرتی دمینه زفتگیری دمینه 2 سال حتی 2 ساله نانو آف وان دقته خورنا وان نامینه بیو آوی آنجا وان تسلیم لسینن اندی تف جخلا دمرن جبرچینا دمرن جنخوشینا دمرن اسکر نامینه و ملکه ویدر کامل محمد کجرات وجنه امیر ملکه ایوبیه وشاقه کامل محمد جی اندی کس کو نامینه دوراوی مجبوری تسلیم دبه تسلیم بونه پی تسلیم بونه وی دشینن حکمدار مغولارا را لبغداد وی به اشکنجه گوشت جانی به ساقی جهت کن دوی حتی کد فتسینن سری جهت کن دادلاقینن لوکه پریا کجه کین و نفرتن چما تسلیم نبیه چما وان دایستک ناندن مدت کی درش مغول بیا وای 2 ساله وی در دستک ناندن سری وی پشتی جهت کن به سالا لعردا سوریه لشامه سری دالقان دیدمینه مسلمان نکارن هرن سری جوی داری راکن دفن بکن تا حتی این جالوته لمصر مسلمان مصر کو مغولا مغلوب کن سری جوی داری داتینه سر مزراق داتینه دبن بر جسدی دفن دکن تشتی وها 1000 سال بری 100 سال 800 سال بری لری ارده وانتشا چه بونه وان قتل عام وان ظلم وان وحشت چه بونه دنیا ایرو بحثا وانتشا نداد کرن اما تشتی که اسرائیل دکه کس بحث ناکه کس ناغوزه بینه زمانجی دنیا جره کورمایه یا انسان اوقا قتل عام ببینه اوقا قیرون و فریاد ببینه چوال مالا خو راحت رونه گروان انسان وکا پیل بحر المیدان بونه گروان انسان وکا برازان بقیریانه به اوقا به دنگی اوقا به خیرتی دمکی انسان جی انسانیت درکتی یعنی اما سبیرو اویا جی انسان داره اویا آخوان فریادان اجوان انسان داره بله yani مرف چخا سری خبر بده وقت تیرناک براستی قتل عام و وحشتا لهمبر غزه سری 2 ساله نیزی 2 ساله بیناور و دولتك وها يعني بپروا وها غداره يعني اقتصادا و سياستا دنياي تند امورا دولتي دايه وشخو دولتي وك امريكا وك انجلترا فرنسا جاليه تشيكا و جاليه مادي جي فشتكريا ويدكر
ت امبیجن گاوه کی کو پی بدنه پاش تنه وی گاوه جنای آویتن maalesef دویلی کو ملتی وان مسلمان جی رایدارین وان او جی گوه خوکر کرنه شرمزار دکن هر و درو دو جی شرمزار کرن ایرو جی دیسا درکتن شرمزار کرن و او قاس اکتفا دکن maalesef خدا بخیر بگرینه پیش روژا غازه لیج بو متوا امتحانکی مزنه امریکا حادثه و تبلهوی دسه روژه دوام دکه اول ترامپ و ماسک بهفدو کتن سر مدیا جواکی ده جهو يعني الهفدو قلي كرن أي به هفدو قوتن لحقيقته قوتن جملتي را قوتن تفلان تشتي تأواي ويجي قوت تجي أواي يعني شخو ملتي بيزان ولي وانجي بهفدو را في آني الزمان بشراج وها حادثة دركتن مسألة أمريكا ونشواد خوينن جو كي دركتف مثلا يعني مثلا نوا ترامب و ایلون ماسک دوستی ترامپ و يعني هفدورا آلیکاری کرنج بو هلبجارتنا 24 دا حتی ایلون ماسک بریاوی ترامپ کو هی نبو رئیس جمهور جیو که سوشال مدیا جواکی جی گرتبون ایلون ماسک پشتی کو ایکس مدیا پلتفرمی استنده اول اوکاوی وکر و پروفیل حسابی وکر بکو خب بین زمان ifade بکه و لسر و مدیا جواکی دا لسر ایکس پلتفرمی جرا آلیکاریه که مزن کر حتی مادی دستک جدا که بحث 205 میلیون دلار دکن هلبجارتنی ماسک دا قازانش کردن yani ماسک ساد وجه دوی مپ پیدا کار کردن ترامپ دوی نا وینه دا کار کردن tabii evana tekiliye van sar menfaatine menfaat dünyaya elo masken ki hesabiye bun do Trump var ve avay ve şu teknoloji devi evkaviye teknoloji firması ki mazın heye o ultra zengine süper zengine ki de teknolojiye da ki meşhur bir yani jehenik de aliye teknolojiden ki beklenti ve bun demek ki paşa menfaate van lev nekirin yani dostaniye kafiraysa yani ancak ser menfaati bigicin hevdu menfaata wan hatta vra wan behavra da davam kirin jiver şunda ev menfaata wan demek ki henki beklentiye wan dineka bunun işte neka jehevid kir bicina hani herhalde gotun ser elektrikli arabe elektrik ve elektrike dışkılın henki devlet desteği dixolta bine Trump'ji پر وی آوی قبول نکر برابره نوان زیده بود یعنی گوری منفعتی من حرکت ناکی اصل کلام یعنی خودت تعالی وان پرچه پرچه که مسئله لوس انجلس کوها درکتن بحثا ملتجیه و کتی گوتن سر ملتجیه تو پولیتیکا ترامپ کد علیه ملتجیه دا خبر داده ملتجیه خوزه ناو امریکا بده درخستن وان جل سوسیال حیاتی جدا بکه ایزوله بکه لسروان پولیتیکاوی انسانی کلوی داره به شکلی که اندی ناوی ملتجیتی جوارا نایگوتن اما kökeni وانش دروانه نج امریکانه yani به پولیتیکای ناخوزن ترامپ اگ بکه پیک بینه کار بینه هیچ کار نانیت خوزن دگی اگ بلند بکن yani امریکا تسکی وساکی دکه کو دوی وانش در وداهاتن امریکا بخو شخوش در وداعتیه ویداره یعنی نرده امریکالی تشتی کده بیشن تخمه انگلیزن هاتنه ویداره 25 سال بری 3 سال بری 5 سال بری چتجی و یغماجی و دزک و پزلکی وان اوی که جوان داره نبونه جه انگلیز داره فرانسوز داره جه آلمان داره نبونه وان جی وار جوان را تنبیه هنه کتنه عرض امریکا هیدی ویداره زفت کرنه به سلاح و به امکان و چاقه تکنولوژیا که دستی اروپا لیده هبیه وان تکنولوژیا خلق و در هدیه دی قتل کرنه کشتنه یاما کرنه عرضه وان زفت کرنه و بره وان لسر عرضه وان و مادن وان چفتقی وان رونشتنه و بدزیه و به تالانه و درش خورا زفت کرنه جواب بگاد ویدن اف در بو عرضه مه دنیا وهایه یعنی زرزانه زورزانه دویت منگا مرزانه یعنی کی قوت و کی بپره و کی
silah desti wî dabe ew heqliye daîma bû çavî hatiye dîtin. Mesela İsrail jî wisa, mesela Amerîka jî wisa, İngiliz jî wisa bûne, Fransa jî wisa bûne, Alman jî wisa bûne, Rûs jî wisa bûye. Kî kuvvet ve divê ez heqlî me. Ev dünya wiha ye. Yani gere Müslüman ji vê halî dî îbret bisînin. Herkes ji bo ku kuvvet bigire, ji bo ku zexm bibe, ji bo ku dewêlê İslamê jî, dewêlekî İslamê jî rabe bi kuvvet bibe, gere herkes xebat bike li serê. û aleyhiya vê zulma emperyalizma dünyayê ji bo ku edaletê saz bikin, ji bo ku şeref û heysiyeta însanê dîsa ji nû de rakin piya, gere Müslüman jî bi xîret û bi xîret bixebitin û xebat bikin û kuvveta hazir bikin li hember van zalima, li hember van rûreşiya dünyayê hindî derên ew jî meydanê, derên holê, derên rastê û dengê xwe bilind bikin. Belê. Meselê dervayê welat wiha bûn, em ê vegerin ser meselê navxweyî, meselê Tirkiye, temaşevanên hêja êdî dawiya dema perwerdehiyê ya 2024 û 2025 tê demekî din jî wiha derbas kir di sîstemeke kevnar e, di sîstemeke ku bi rê ve naçe, sîstemeke perwerdehiyê ji her aliyê ve tên nîqaşkirin, ji her aliyê ve tên rexnekirin, ji her aliyê ve kêmasiyê wê êdî dertên meydanê bi selametî em bêjin perwerdehî naqede. Yani çi dema ku dawiya dema perwerdehiyê tê kêmasî hê zêde dibin. Mamoste hejmara wan pir zêde ye ê ku nehatine wezîfedar kirin li aliyekî dikin qîrewîr. Li aliyê din mesela perwerdehiyê ku qîz û kurd tevlihevin û ev jî ji aliyekî ve tê rexnekirin. Ji aliyekî ve mesela 12 sal bê navber perwerdehî didome ji mekteba navîn pê de öğrencî talebên ku di destê wan de em bêjin ji aliyê akademiyê ve tiştekî tune û dixwazin xwe bikişînin aliyê sinetê, xwe bikişînin aliyê hinek xebatên din lêbelê pêşiya wan zorunlu eğitim ku dibêjin perwerdehiya bi zorê heta 12 sala divê biqedînin. Evana tev kêmasî, evana tev em çi bêjin jê re perwerdehiyê de servana tê xeberdan. Hüdapar mesela perwerdehiyê çend cara bi çend aliya tîne ziman wiha bi giştî em dema ku ser mesela perwerdehiyê xeber bidin kêmasî çi hene perwerdehiyê de li gor we? Bele. Yani ya mühim gelek cara mehanî ziman di perwerdehiyê da keç û kur di nav hev da ku perwerde dibin ev ya programekî noksaniya programekî mühim e. Herî mühim ev e ku tevlîhevî mekteb tevlîhevin. Derheq viya gelek cara me xeberdan jî kir di bername da jî hate ziman. Yani dünya endî ji vê sistemê bere bere diguhere. Ji vêya dertê sistemê. Avrupa bile dertê yani. Tabii ku Avrupa mesela keç û kura da dixwaze insan daha zêdetir tevlîhev jî zihniyeta wan da fikriyata wan da daha vêya tiştekî normal be jî fakat dîtine wan jî endî dît ku di perwerdehiyê da evê sistemê hînkirina zaroka bi paş dixîne. İnsanê ku ji hev qetandî bin, ji hev cuda bin, keç û kur ji hev ayriyê perwerdehiyê dibînin ev ya daha zêdetir ji wan ra bi xêr tê, bi kar tê, daha zêdetir hîn dibin, hînkar dibin. Vêya derheq vêya ki mesela Danimarka, Almanya, İngiltere, Avustralya, hatta Amerika Birleşik Devletleri bile ve sistemê da ki modelê nû derdixin rastê. û van hatine tecrübe kirin ji dünyayê da. Yani deneyê wan jî hatine çêkirin. Yani de aynı eğitim müfredatî dane insana qismek jî mektebê tevlîhev, qismek jî ji hevdû ayrî insanê keç û kurê ku ji hevdû cuda bûne, eğitim dîtine, perwerde bûne. Ewanê ku ji hevdû ayrî perwerde bûne ji êdinêka sedî 25 zêdetir
فهمکر بونه 5 سنه başarıya daha zedetir biye. Evya nişan daya ku ve deneye nişan daya ku insan evya ku bitene seri ku gori hem cinsi ku tabi hem cinsi ku eğitim dibine perverde dibin evya jwara daha zedetir perverdeyi peş vadxine. Türkiye ji perverdeyi tebliğ bu paşe hatiya rastı. Bere ne tebliğ biye. Yani diyorum ki hafta siyada nasıl da hafta siyada yani sistemeki visakiyatiye 2001'i şundacı salada hazarı yani pe 28 Şubat'ı evet sisteme kirin mecburi tamamen mektaba yani meslek lisansiyacı normal lisansiyacı Anadolu lisası fen lisası İmam Hatip tabi tamamen mektaba kirin mecburiyeta tebliğ evdu beri hebu tebliğ evdu xwandina tebliğ evdu hebu fakat ne mecburi bu yani insan alternatifi olan hebu İca amiru insan radben çi Hüda pardı beçi dibece ya tebliğevi her undibinin ku zarar dedi ki undibinin ku insan zaruk dveda perverde nabın yani zaruk al paşt xine a tebliğevdu en azından alternatif olarak bira mektebe jevdu ayrı hevin yeku na qulda sabiyo bişine vederi bira bişine ve ava ku sadece hem cinsi van hene bira vederi bxoyna Ya bir alternatif hevin. Bir alternatif herim. Mecburi niye mi? Şuma mecburi be? Devba bu xwaze her bişine mektebe ku tebliğ hevin keçukur ve tercih bikin. Vaziri perverdeyi ejiv ya gu mesela li Türkiye perskerek amazın eve ku aile malbat dibêjin em keçika xwe naxwazin bişînin mektebê tebliğ evdu. Piştî ku ilkokul yani zorunlu eğitima wanın mecburi ku ilkokulun yani ortaokul ku dikade sebiyê xwe naxwazin bişînin mektebê. Hatta ortaokul gerek mecburi bişînin. Ortaokul tamam bikin. Ji ortaokul şunda dibe mecburi lise zorunlu ya lise zorunlu ya fakat meideki bütüne keve de liseye de hejmara keçika dikeve. Ku devam nakin naxwazin sebiyê bişînin. Çima sebiyê wan bere fehmber dibin digêjin bilûgê işte Endi bere henki tişta daha zedetir xwayna wan dikele yan ji di nava zarokê dinêka da naxwazin sebiyê wan bi awakî din bi sistemekî din bi fikriyatê din xerab bibin ji rê derkevin di nava hevda ji wê binê divê sebiyê xwe naxwazin bişînin bi lîseyê malbat divê ji bo wan gerem alternatîfekî hazır bikin çi alternatîf bira mektebê ku sadece bir tane bu keçka heben ya bu kuruka heben biraz hevdu ayrı bin. Yani dünyaya mesela hani meşhur parlamenter hene yani siyasetmedar hene vaka Hillary Clinton kız lisesi mezun biye. Yani mekteba küçüğe ki keçka biye yani. Dünyaya visa örneği yani balkeşi hene yani. İnsana kuysa daha peşketine. Jüyavay em dibêjin ve sistemi insanlar paş dixine mecburi nine insanı ku naxwaze sebiyê xwe sistema tebliğ hevdu bide xwandin bira jêra alternatîfekî hebe bira mecburi nîbe insan herkes bi gorî terciha xwe ê ku dişîne tebliğ hevdu bira dîsa bişîne wan mekteba lêbelê evê ku naxwaze bişîne wan mektebê tebliğ hev bira sebiyê xwe rahat bişîne mektebê dinêka yani Anadolu Lisesi çima evê ku ji keçara tenê tinene Mesela İmam Hatip'e da ve sisteme beka çekin. İnsan koldun sabiye oluşun İmam Hatip'e. Keçka ayrı dişinin, korka ayrı dişinin mektebe usahanede İmam Hatip'e da. Pır hendikin mektebe projeyne beri. Ternake yani. İca jbuvi bira Anadolu Lisesi, bira fen lisesiye da jiben çekirin. Bira insan via eve ku dixwaze tercih bike bira bişine evi müstakil ev tercih neke tebliğ evdu tercih dike böyle bir şey ne tebliğ evdu mecburi nine çima sebiye xo mecburi bir şey mi nav korke xalqi keçka xo bir şey mi nav korke xalqi yani ev sakıncaya pır mazlum teda çey bu ne ku loma insan jiviya tecrübe sendine o rahatsız bu ne xozun sebiye xo jehnek tişta be parizin iro le henek devlet Avrupa amri gebelga sebiya keçka Hatiye hatta 10 saliye. Ve sistemeki yani bçavayı hatını ve seviye van insana. O keçiku kurup mektebane yani mekteba behevdurane yani. Vana bçavayı te hattın ve seviye. Akwa jrey derketin akwa kharabu ve işi.
أنا تف بصماقي بيشينه تف بصماقي كو إنسان أجري دردخن إنسان مقصد وغاية خوش بيراد كن سبيه كشن مكتبه مقصد وغاية وان ناب مكتبه عندي بلي مدتكي شوندا عندي سبيه 10-12 سالي رینگاری نشانی بده که یعنی وی سبیه کو چیه داره کتنه تبلی هفدو اون کی تکلیه مناسبت نخواست چه بونه دنوانده او سبب و غایت چونوان مکتبت نه دونمکشون داش ارتی راد به داش پروردهی بردن داش ایتمی بردن داش سیستم بردن به تنه دبن لیسک دسته هنه که اوی کوان دکارن سبک اداره بکن رول مدلی وانجش خو فیلم دیزی فیلم یا جی هنک بناوی هنرمندی هنک کسین کو جوان را امبیجن وک رول مدل دادن نشاندن جخیری پروردهی دهش و میجی وان دا هر تش همرد کاره بیشه و مدیا جواکی جی وان با آوای کی شاش و داجو براستی مثلا پروردهی لترکیه belki mesele din gelek mühimtire. Em bejin tenduristiye, sağlıkı, ya jî iktisadi, ekonomiye mesele civakî jî gelek hene. Lêberê mesela perwerdehiyê ji ber ku zarok dûr de mezin dibin, dûr de têne perwerdekirin, dûr de hînî tişta dibin, pirayî wextê xwe dûr de derbas dikin. Maalesef piştî ev iktidar 2002 حتی ایرو 2003 حتی ایرو 25 سال لیوان 24 سال لیوان درباس بود دیساجی و مسئله هر دوچه برپاش فتشه و ها خویاد که امجی وک دنا پروردهی ده و مشاهده دکن مثلا پروردهی ده گلک که ماسی خویاد کن او مثلا كشكو كوركو تبيه المكتبة عيني الصنفة كده بالمكتبة كده أفرسكلي كالبيش ملتي لو راها بفي سبب هن كس زاروكي خوي كتشك ناشين المكتبة مسألة كدنجي كمالسري خبر ده مسألة پروردهي أو جي 12 سال بين آور زاروكا محتاج مكتبة كن ياجي سروي دوی پروردهی خوب خدینن افجی جبو امبیجن صنایع ده هن شاخه خبات ده جبو احتیاجی خو بکار بینن کماسی کی دخنه لورا 12 سال سر هف زارو کرل مکتبه به هفته 5 رول مکتبه بن افجی کماسی کی سرته خبردان موها و مسئله قدانت ام درباسی مسئله کردن دبن تماشاون یجاو کی اونجی دزانن جالی حکومت و دولت و پیواژوی کی هات دست پیکرن اوجی جبو پکک خو فسح بکه و دفج چکا برده عبدالله اوجالانجی کو پکک دامزران دبو گازی پکک کر گو سلاح خودینن چکی خودینن تسلیم ببن دعوا مل به در قضیه و پکک جید روزی چوی ده بیانات کوها دا گو مخو فسح کریه و هاتی بناف کرن ترکیه به ترور به واژه ترکیه به ترور دا پارل و مسئله چوادن هرم دخوازن ج رئیس محمود امینولو پرسن جبو پیشروجی و سر و مسئله چواد فکرن یعنی و سر دست بردانا پکیج چکا و چوابه یا جی دولت به چه مقصدی و پیواژوی دست بکر و بکیج سری یا نگیج سری یعنی هم دبیجن سلاح اگر نه وظیفه‌دار دولت به گره دسته ته انسان دا سلاح تنبه انسان ancak وظیفه‌دار بن پلیس به عسکر به دستی و سلاح به و یجب بو اولویه ملته یجب آسایش ملته حضور و راحتی ملته و یجب خدمت خلقی و دولی انسان که دوی حریم دا دجین جبو کوان اولاد ببن مالا خو ایشی خو کار خو روجا خو پیشا روجا خو لهمبر دجمنین دروا بوی آوی دولت سیستماوی دا انسان که وظیفه دار بن سلاح دوان جغیری وان دی سلاح دسته کی دا هبه
اویا دبه سبب تشکله، دبه سبب فتنه، دبه سبب خوین رجاندنه، دبه سبب ظلمکاریه، دبه سبب قتل عامه. نهایتinde tiştê ku me tecrübe kiriye jî va 40 sala 45 sala devam kiriye evê ku ji ghayrî devletê silah destê wan da hebûne wana bûne sebebê qetliamê bûne sebebê zulmê bûne sebebê wehşetê bûne sebebê huzursiziyê ji vî awayî da ji ghayrî wezifadarê devletê evê ku destê wan silah hebûnin ji destê wan ew silahê xwe deynin dev jê berdin ev ya gavekî muhîm e ji bo ewlehiya milletê ji bo emniyeta asayîşa xelkê me milletê me لورا کو از سلاح غیری وظیفه دولت سلاح بگیرم دسته خود تکم بردلی خود بگیرم نوا ملت دا بوی سلاح لسر انسانا بخوزم حکمرانیه بکم حق حقوق لسر وان بدم قبول کرن سبیرو تیج رابطه بجی سلاح دستی دا برای آمجه به اینکه بجه برای آمجه به اویا به سبب نوا ملت دا گنگشی کی و سبب نقاشی کی دنوا ملت ده هدیه و هر کس لبر هفدو سلاح راکه نهایتinde ما تجربه کرد دوره درباز بی داشت ویسابو یعنی جبر کو سلاح دسته هنگ کادا هبو örgüt ki de silah dستی ده هبو örgüt نکاش گوتن امجی لهمبر وان جبو کم خو محافظه بکن به پاریزن جمراجی سلاح لازمه امجی خو به سلاح به پاریزن مادام که دولت سلاح دسته و ناسلینه نکار جوان بسلینه و بفي سلاح الملت ظلمات كان حقيقية كان حقارات كان لسر حياة حقيقية جوارا ناهلا أمجي لبر في أرجوت الهمبر في ظلم ووحشة وان لبر في قتل عاموان أمجي خجبوك خب باريزن محافظة بكن أمجي سلاح هلكرن أمجي الهمبر وان خب محافظة بكن في شكلي في أواي چل ساله ما درباز بود شو أوا هبا بود شو يعني أبيكو هاتن دوی گنگشی دا انسانی کو چونش خود چون اوه کو ماش خود مانندی فقط ایرو دولت اندی پریا کو زوری لوان بر مجبور مانه اندی سلاحی خود دویجن ام دینن ویسا قبول کرنه سروک ناوی سروکاتی جی به جرا دویجن کو وی گازی ارگوتا کریه گوتی سلاح اندی دورا سلاحی چو اندی مجادله کو امی بکن خباتا کو امی بکن به سلاح ایجاب ناکه اما به سیاست به خبردانه بیاوی تشتی کو وقتا که پارتی آوا کر مگو 12 سال بره 13 سال بره تشتی معنی زمان هی اوجنو داتین زمان و اندی سلاح لازم ناکه اندی به سیاست و به خبردانه و به فکر خو برنامه خو ام در میدان ام هفدو اقناع بکن موسا 12 سال بره 13 سال بره تشتی که مگوته هیچ نو داوتین زمان دبیجن دی دوره سلاح چیه ام به فکر و رامانه خو ام ویرن ام سیاست بکن هفدو اقناع بکن örgüt avici kabul kiriye ویسا قبول کردن ویسا اعلان کردن دنوان دا محقق اوجه هنه هنک گنگشی دنوان دا هنه یعنی راستی به تمامی قاموی رویا آشکار نکن فقط آوی کد بیشن دنوان دا هنه که اوی کد جویارا تطمین نابن هبن هبیا قبول نکن هنه لورا هی وضعیتا وان نبلیه اوی کی چوابی که امجی نزانن yani tiştê ku devlet dibêje vay ve silah berdin, örgüt ve vay ve silah berdin, serokê wan dibêje vay ve silah bê berdane. Fakat evî sistemê ev çawa bimeşe kes tiştek nizane. Yani aliyê kamuoyê ve şeffaf nîne. Vê derê ne şeffaf e. Li ser çi li hev kirin, bi çawayê wî hevdûyê xina kirin, ya jî li hevdû şert şuruta li hevdû danîn dananîn. Yani em bêjin pêşerojê da ayrıca evet tiştekî ji hevdû re wat kirine net kirine ji vî awayî de tiştî ji me re negotine ez vatandaş olarak hakikaten tiştek di vî awayî da li rastê çi heye çitine ez jê emîn nînim ji vê derê hinek tişta veşartiyê hiştine aşikar nekirine û hê jî örgütê tevî ku vî qerarê danîna çeka qebûl kiriye jî yani ilan kiriye jî hê jî ji bo danîna çeka معامله کی وسا نات یا راسته نات یا نه گاو نات یا ویتن هیچ örgüt devlet suçlar dike hükümet suçlar dike lebel ev parti
بتشعبي وان دقوتن خوي دولتي واشتفان الما قتل عام تكن لهمبري ما اشتفان قتل فيوكي او دوام تكن في حرب او دوام تكن وان بارتيا را رادبن رودنين دشنتين با هفدو عيداني هفدو دكن وهفدو حماس دكن وبهفدو را صعوبات دكن جواتا دكن حيكا وانا فيكا وانا بهفدو را رادبن رودنين يعني تشتكي وش خريبه راسي ميدان هي راسي بر امش ایشی وان فهم ناکن ایشی نوا وانه وان لهفدو کریه وان به هفرا رابونا رونشتنه وان به هفرا خبردایه و چیه نوان دا مثلا چی بیه چوا بیه ام پی نزانن اندی جمراج قاموی را تشکی نگوتن آشکار نکرنه فقط يعني دولت شخورات بيجا اوي وانا بوي اوي اوي سلاح يخبردن فقط در حق سلاح بردان هي اوي بچاوي ببردان اوانه کو سلاح دینن سروکه وان اوی کو پیشکشه وانن اوی کده هرن اوی چاون وانا در حق وان گور قانون ترکیه هنگ جزا و یاسا و قانون گور وانا سوجدارن وان انسانا وان انسانا سوج و قانون یاسا در حق وان اوی چاو ببن در حق وانا دولت تشتکی اعلان نکریه و خبردان جید و اویدا ناخوضه به خبردان کس نین زمان بتنه işte va örgüt tamam اوکا خبردان اندی هر تشقدیا فهر تشقدیا نینه مثلا که وانا بکده هرن تی بچه قانونی تی وانا آوا سربست بردی اوی هرن وانا سلاح قدین کره تی سلاح تسلیمی تی چوا کنترل بکی yani uciye koşkura kırbun mesken karargah u kampu van te çava heri kontrol biki heri insana bijmeri elemane örgüte verda henem mana ne mana kes heye bir şey devam dikin nakin deviye çava takip biki der hak vida beyanat ki nadın ona hodun sere kes bir haber deji yani ev tişte veşari o ام بیشن قاموی رجای گشتیر زلالی کیتنه اویا دسری ملتی ده هرونن شتیه لورا جاره کدن جی ام مثلا هاتیه تجربه کرم تواجه چاره سریه کد گوتن جیرا یعنی جبر کو تجربه که نخواهش تجربه که گراند سری مده درواس بیه ام جی وک روزنامه‌گران وک ام بیشن کسین کو دوی مسئله دکوین ام ویاد پرسن یعنی پرسیک وکر یعنی وان چکاوی چوابن وی پکیک چوا دیسخالیفیه و وی پکیک چوا درکه در وای ولات و درکه در نکه مثلا جبری دجی هدا پاره ویاد گو جبو ریا سیاست بی وکرن جبو هنک مافی کردا بین خبردان جبو هنک وکهویه کی زیادتر دست سیاست زخم به دوی چک بین بردان یعنی ویاج بری ده هاته گوتن لگور و تمام کو چک بین بردان و سیاست هی بهتر لسروان مثلا بجسارت کار به خبر بده و هنک ری خبردان زیادتر بین بکرن لورا دولت جی PKK لهمبروان مثلا وک مانع اكيد ديت يعني PKK دستوي ده تشيك هنا اجبر مجادله دكم دسروي ده نجات پرستی بلند بوش عالی غربی ده نجات پرستی ویالی لهمبروان سورد بون وی شکلی دما کو چک دوره در کفن و ریا سیاسته هی بهتر ببکرن موسا باورد کن موسا گوتی حتی ایرو و تشتیکم مجلس صحای تجربه کریج ویسایا یعنی جیه کو سلاح له هبه فکر لوی درتنه ایزان وی درتنه سادویتنه یعنی انسان عقل سلیم خبر نادن اما جیه کو شر و پفچون هبه لوی دره اوه کتاگو مثلا نجات پرستی کی لوی علی کو بلند و علی نکاج نجات پرستی کی زیاده ده هفدو خوید کن هفدو زیاده دکن هفدو سور دکن دبن سبب خوی کرنه هفدو یعنی به یک عالی زیاده ناوه عالی دنکاج زیاده دبن به هفدو را دناوا ملت ده انسان عقل سلیم پاشت کبن انسان نفهم برن انسان کو تنه شر و پفچونی حزب کن یا فتنه حزب کن او در تیم پیش ناوی وان در تیم پیش بوی آوید مشه فقط وقت دما کو چکو سلاح جو ارتی راد بن وقتا کو شر و پفچون جو ارتی راد به انسان عقل سلیم خبر دن در تیم پیش یعنی عقل سلیم دنوا انسان دا بره بره در تیم پیش امجی در تیم صاحب انسان را وقتا کو هم خبر دادن ام ویا تجربه کن ام ویا اوکا خود وینن سیاست خود وینن کو ام دنوا انسان دا وقتی کو ام دیرک به انسان را خبر دن
خلق گهداری کم مدکه او انسان کم مگهداریت کرد بین خوزل سیاست وهابیا خوزل وان فکر وهاب آتنا گوتن خوزل حق مافی انسانیت وهاب آتا زمان خوزل هر کسی وکاو بحثا وی تشتی بکرا کس بوی آوی بحثا وان تشتا نکری حتی ایرو جمرا ما یانش فهم کریه جوه تشتی در حق جوه هاتیه گوتن جمرا بخلاتی بیانشی بورو بدرو هاتیه گوتن فقط عملوات نرن و نه بوی آوینه و نه آراسلیت بجن آخر خوزیت بجن یعنی انسان به خبردانه دوی انسان به خبردان خو قونشا انسانlar konuşa diye anlaşır ya. به خبردان جهد و فهم دکن yani خلقیتا انسان اوه yapıyor insan اوه yani fıtrata insan اوه insan بشر و پرچون پیش و ناچه تی انسان فکراوی بشر و پرچون پیش و ناچه فکریاتا انسانیت برونشتنه به اقناع کنه به فکر خوب رامان خو ام دوین براف سلاح تنبل راسته ام درن قارش هفدو ام رونن ام هفدو را بیجن ام سره هفدو بیشینن ام بیاقو پاچا هفدو بگرن ام هفدو را ام تارتشما خو بکن مناقشه بکن ام راست و تیام قبول کی آت راست و زیاد قبول بکن امش حقیقی ناربن وی ملت حقیقی ناربه فقط جبركو شر و پرچون نوا ملت ده هبيه جبركو خوين هبيه جبركو سلاح هبيه ملت گويا گرتيج حقيقت راج آراستي راج گوتنا خوش را باش را لورا جنازه هبيه البردري وي لورا بريندار وان هنا لورا گرتي وان هنا لورا زاروكي وان سري چيانه هنك جي سبيه وان بني عرض دانه حتى اف برين د نوا وی ملت ده هبه ملت گويا خو نه ده هبدو ملت با هبدو رونانه ملت پرسکری که هفدو ناپرسه نابجه که دردی تا چیه مسئله تا چیه یعنی لوی داره گوداری نکه بگه اتریا وی داره دانینه جوی بینه گره مسئله بیچاره سر کرن یعنی جوان وان انسان کو سلاح دستوان دانه کید و برا سلاح خود دینه وره دردی خود چه دردی وی برا وره بیجه آم راست به آم نه بیجه آوی راست به آد نکای ملت وی قبول که اید نکا راست به برا آوی قبول که یعنی بفرو دروانا بحيلة وببلانا براسي أدلة تشبه براسي ورا لكسي افترانا كان لكسي فرو دروانا كان لكسي حقسينا كان نحقينا كان بحيلة وبلانا بقاموية وان نخرين جري در نخن نبوساكي بشيطاني نكن راست فكره خو آشکارج انسان را بجن دعوا و چیه نیتا و چیه فکر و چیه و نپی چه مقصدی نه وجبو چه حرکت برای غسلی حتی ایرون حتی مشیانه یا جی سیاستا و لسر چه و آوا کریه لسر چه هدفی و آوا کریه راست فی ملتی را بجن که ملت آوا قبول که نه که و چه هم ببینه ام جی دو بجن آمجی فکریت آمجی لسر به پفچونه به شر به خوین به سلاح ام دویجن ورن امرا راستیه بیجن ام جا آخو بیجن حقیقت آکیه برا ملت دوی داره گداری بکه برا ملت سچی ماخو بکه هل بجرتن آخو ملت گوری بکه بله مسئله ترکیه گلکن براستی پارتین سیاسی دماغ و سروان مسئله خواتین خواه بکن و فیده جی هبه نخواستم مسئله کردا پر هنه یعنی نکو ام ترکیه جهودو پرچه دکن کردو ترکو وی رنگی لیدن هرن بله سیستما که هاتی دا مزراندن گلک جارا لهمبر کردا حقیوان بن پیکریه و خواریه حتی آنها جی هن تشتی کنه هاتنا راست کرن هیه یک جوی مثلا زمانه و خودی درکتنا لزمانه و خودی درکتنا چاندو کلتوریه مثلا پروردهیه مثلا فرقیتا عالیه شرقی و عالیه غربیه وانا تر روجلات و روجاوا وانا تر پیشمه لپیش سیاسته مثلا دما کو نخوشی و چک و سلاح دوی مسئله ده بنای خبردان مثلا örnek که از مینا کی بدم هدا پاره ای سال سر مثلا درسین بجارته یک کرمانجی زازا کی خباته کی هجا کر اکتیویسته کی سر مسئله کد خبته بخیره هدا پاره ای سال 6000 زاروک و درسا بجارته یا کرمانجی و زازا کی بستینن یعنی برای سیاستی برای مشروع هاتب دست خستن و سرکفتنی هاتب دست خستن به 10 سالا چک سلاح دسته دادن تبزورین کاری ملتی ویدشتی بدی قبول کنیم به خبردانی وانتشتا یعنی راستی اون به چک سلاح دسته‌ون دادن و ریجش خو یعنی شخورا اک ندیتن یعنی
فيها هشياري كي سر حقي ملت يجي سر فيها نخبت ينجي ودرد وان افني بيجي يعني براسي ام ناخذ مكبن وان مساله كور ودور اندريجن وان مساله فقط السر في دعوه تشتكي وسا خبات كي وان وسا شي نبي طيرو مقصد وغايه وان درد وان جي وسا تنبي حتى السر في خباطه ما جي وسا بوز خود دغوران دغوتن كافيا جي ايش كافيا جي خباطه يعني يعني هشياريان في ملت كل سر زمان كردي پیشوچونا و قاسی کو بگه انسان هشیار بونه خبرتون و اجی درس بینن اویا ج کردارا ج ملت مرا ج زمان مرا ج چاندان مرا یعنی گلک گاوه کی مهمه پیشوچیه فقط اویا جی تشتی کو او نکن خباتا کو او نکن به قیمت البرتابان ویسا تخفیف بله وقتی ما هندک ما 3-4 دقیقه براستی مجاره که ما شو مسئله که پر دروجه ودنینه جیله بله محاصره خبر بدن به وی شکلی دروجه ودنینه قانونی که در کد بری عیده قانون انفاذ یا جزای و در حقی وی قانونی در هدا پر چه فکره چونکی به هزار انسان جزای وانی که حادث فکرن و بری عیده در کتن که ماسی هنته دتنن و چواد خوین يعني قانون تکلیفی وقتا کو حاضر کردن مجی پیرا قانون تکلیفی کی مدا مجلس مگو اوانه کو وقتا پاندمی دا کرونا دا حبس دا بونه جی قسمک اوه کو حبس آچق جزاوی دا دمان جزایوان در و در باز کردن و حتی پاندمی دوام کرد جزایوان در و دوام کرد و حتی کو جزا را کردن سروان بوی اوای اوی کود آخر جزای دادمان اوانا هندور دا جزای دوام کنن اوی بو اشی سزی عدالت سزی دنوان دا لسر ویا مگو برا دنوا محکومه دا عدالت سزی چی نبه اوجی اوانی کود وی و زمانی دا اوی کود حبسی دا مانه برا اوجی بکن بروی عفوی يعني نعفو جزای وان داخلين يعني اوانه کو چوا حواله وان اویکو برانبری وان حبسی دابنه چوال مالا و درباز کنه اوجه او حق و حقوق کی برای جوان راج بداین دوی اویدا نوان دا برای عدالت چه بد نوا انسان داد هر چیز عدالت او دور داج عدالت براستی بکلنتی او کو او قانون هیکو او کنه نکبه نه مجلس حتی ور مجلس جی بوی شکلی هاتو دهات زانن کو ویسا درباز ببه لی سون آندا ویا راکرن جه درخستن گوتن اف یارگı پاکتی دا ام ویا به مسئله بدار ناخن تشتی کو درکت راسته تشتی کوش مجلس درباز بو ده هنک مسئله دا تخفیف کرن یعنی جزای انسانا کم کرن وکا انسان کو سبین پیرکن اختیارن اوی کو عمری وان سده شیلت پنجا برجورن هفته هشته گوری عمری وان و گوری وضعیت وان و انسان کو نخوشن نکارن جیانا خوب تنب سری خود دوام بکن انسان کو سقطن کم به اکوان سخنتیه روزه خود حبسی درباز کن جوان زحمته جبوان هنک شرط و مرجع دنیکا هانین راسته گفتند مالا خود ادکارن اوکا خود هنک جزای کمایل مالا خود درباز کن مثلا هنکاش سه یک سالی داخل حتی 3 سال گفتن مالا خود درباز کن هنکا گفتن 2 سال حتی 4 سال یا 5 سال مالا خود کارن درباز بکن گوریوی هنکی انفاذ نو تشتی کهانین جهنه کارا اوکاوی باشه yani tişteki bir xeyre yalnız denik cezayı grantır hanin denik meselede madde emandara per mesele jber ko vakti meclisine tişteki persporiya menine ve mesele mizanen eko bilkin mesele bisekinin yalnız beklentiya milleti jaliye o vakti döneme korona تشتي كو هيفي جيد كرن كوجي دركت او يا خيال ملت اشكاندني بله مالا وابا سرچاوراتن بريس محمود امين الله سلام مالا وجابا خود خير آمازن که خودش رازیبه تماشاوان هجا میوان ما اندام لجنه اداره گشتی یهودا پاری بريس محمود امين اولو بو مدرباری مجاری روجه ده خبردا وقتی ملوی در قدیه حتی هفته کدن بمینند خیر و خوشیه دا امانت خدا